Kinanayong penombay komi sa untuarasan ni tuminto aagan katuangki. Yo olo malaabi milante tarampak maindan mi. Kipudi kipekalangka ikomi diona tum kamamasyan mi. Siya maaranuan kan solanasang terampo kumulami pasakikan. Ulingkan ni staruuna te katuan yamoto kibuka itu katuangki. Lami pakilalakan unolay kadami tulaki basa laki nanung totemo. Kadabalo tulang pabutuangkan ni kamiluan katuan kekituru umeloy marampa akan. Yamoto opuang pasake inde kau nami pada bendan titanan sa abitotemo. Tenau pa na po kadameloy tekada tulaki perangi totemo. Mendadi bagi malona lako kami solanasang lamban ni tekatuan. Belan na tangkisan apa tuladadi lako kaleki allo dako sa sitaruuna. Apa kipatongan kumayake makaritutukan umperang itu sukaran aluk kumisya kipagawi. Manasa kumua. Laun tari makan raapak pasake miuling kay tekatuan. Maakada mo kami puang sadiamo kan. Paagikan kuasami, pagari kasalangkilan Yesu Kristo di masambayang. Amin. Omongan masalo na puang, Pak Basanta sitaru na lamay kadadian 20 na pa, angka 30 na pa sampai 30 karua, pataru lako angka 42 selako angka maafin 40 kasera, pataru lako angka 50 karua selako angka 66 pitu. Nakwa kadan na puang, nakuami aku te runanan na Abraham. Napasundun rongkok tongan mo puang tupuangku, na urungan ni tarompok mo. Naben puang bak tu sangapa budan na domba, pembek sia sapi, salaka, bulan, kaunan muane baine, unta sia keladai. Nasara baine na puangku, undadian misa pia muane ton nama tuamo, anna benasang ito anak na tumintu barang apanna. Nasomo puangku menggata na kuah, dak mualan ni baine tu anakku dia may anak dara to kanaan, te tondok kuni torro. Sangadinna loko lako to banuan na ambeku, dia lako to pa arapuangku, amudakaran ni baine tu anakku dia. Angka 42. Nasusito yate allo saimo lako to bubun. Angku masambayang kukua, o puang, o kapenomban na puangku Abraham. Pamaupai talan kulain na. Iromi bendan na indete tok bubun. Meloke susite. Mbana anak dara sun lamewai. Angku makada lako. Benna kirui sidik wai lan mai busomu. Nakwami irukmi sia iya duka tu mintu untami lakwalan uai yamoto tu baine na pasiuparan ni puang tu anak na puangku. Taepa angku upu makadalan penangku kalan sunmi turipka usompo busona na male roko bubun unalawai. Makada mo lako kukua benna dika angku irui. Madomi mi nalendokan do may palempeng na anak wai iru mi puang ya laku pairu duka tumintu untami mangkato iru mi na ia tumintu unta na pairu kukutane mi kukua mindara ko anak bali minakwa anak na nak Betuel anak dadian na Nahor tu na padadian ni Milka ku papasangi mi ba balako ya
ku paluangi komba tuliman na patomali. Tuku mo penombay puang ang kupudi itu puang. Ia mo ka penomban na puang ku Abraham. Kumangka urenden na lakolalantongan la unalan ni anak na tangadin na tangdadian na tu anak na puangku. Na totemo kemitiron ni kameluan sia maruru komi laku puangku lami pokadan na angku isan ni laku kanan tak tu laku raka kairi. Angka 50 karua. Natambay miturip ka, anakku tanay lako nakua, muray ko raka la male sola tindek tau. Bali minakua, la muray mo male. Neloram miturip ka, anak daran na, male sola to masarak na, iya tu rudanan na Abraham na mintu solana. Napasak kemi turip ka nakua lako, anak darangki, podo amu membati masa abu lampana, ya lana lapak nasang batikmu tu babangan na uwalinna. Dek miturip ka sola tumay bayne baanan nanna. Namale urundu tu tau iya to usake unta. Na solami male turip ka. Ia toda tu Isak telu lako dio may bubun laharoi pelan na torro dio padang lo nalu. Tunmi tu Isak sumalong dio lupadang ma tanga ton na solo allo na adongan ni tu ulun na pakalan an natiro itu bak tu pira-pira unta sae na adongan ni tipka tu ulun na iya ton na takpay mi matan na tu Isak eng kalomi domay untana. No komi turip kalako runanan na Abraham indara titi muane male dio padang say untiroki. Mebali minakwa ia mo puang kuto na alam itu lulung na anna maklulung. Na ulelean nasang mi tindek runanan lako Isak tumintu apa mangka na pogau. Na solami Isak turipka tama tenda na Sarah indok na. Na pobay mi siya napakaboro. Tusimo kadi pakatanan na sakto ton na mate mo tu indok na. Amin. Sitaruna pa pasanta malambi to temo. Yalalam mai Roma pasal 7 ayat 95 saya lako ayat 25. Kalana pa pasanta nakua kasih rarianna sukaran aluk akasalan. Anna ia tuku panata na tae kutandai nya kuporeanna tuku pau. Inna ku kagigina tu kau. Ia ke umpogau na tangku porean na ku katongan ni kumua ia tu sukaran aluk. Ia ke susito. Totemo tangia mo aku umpogau itu yan na to. Tangadin na ia tu kasalan lan kaleku. Lan na kuisan. Mua tae lan kaleku ia mo tulan pa kaleangku. Melo na misa duka, anna ia tu pa porean den sia dio kaleku, apa ia tu umpogaui tu melona tae. Lanna ia tu melona tu kuporean na tae kupogaui, tangadina kadakena, tu tang kuporean na ia mo panata. Jadi ia ke umpogau na tang kuporean na tangia mo aku umpogau itu yan nato. Adinna ia tu kasalan lan kaleku. Susito kanasami telalan biasa ia te kumua. Yang ku lamorai umpogau melona inang dolo dio mo kaleku. Lana ku karinganan tu sukaran alukna puang matua
na aagan pena. Den poleo lalan biasa singa kutiro lan lesuan kaleku. Tirari lalan biasanna tangaku. Anak lako pangrampan dini mengkaunan lako lalan biasanna kasalan lan tuan kaleku. Asolang na aku te pinda mo lau rampanan na tasu lan mai te kale matian. Makure sumanga na pangan puang matua te tio Yesu puang ta. Santa dan samai. Haleluya. Jamote tu kareba kaparanuan di parampol ako kita. Lan may Matius pasal 10 misang kasangpuluhan salako 10 kasera na sitaruuna ang ka-25 salako 30. Kadan na puang. Aparalaku pasusian ni teto totemo. Tusito piyaw no oko ode lupasa na may tamba-tamba lako solana. Nakuha, mangkamokan ni umpaagandangan komi. Anata ebangra mi unondo. Mangkamokan umbating. Nata ebangra mi Mario. Dala nasay mo tu Yohanes tang kumande siya tang mangiru. Nakuami tahu, nataba dia ta masusuk. Totemo say mo anak rampan dilino, kumande siya mangiru. Na kuawami tahu, tiro mi iti ito barak, siya pa anggoro, sang manena pasima, siya to kadaki gauna, apayatu kakinan, natongan ni pinggauran na. Yaton na yato umpakendek mi pak pudian tu Yesu na kuwa, o ambe puang nalangi solalino, kupudi komi, pelan nami sambuan, to paisan, siya to manarang tiyan nate, an nalako piya mini umpasomboy. O ambe, belan na to temo, belan naten mo to, tupa porayami, dio olomi. Mintu nang maritik mang kamo na sorong ambe ekulako kaleku, namoy misa atau tae untanda itu anak, sangadin na ambe eman na, siya mo'y misa atau tae untanda itu ambe, sangadin na anak man na, sayatu tola murai na pasombuan anak. Mali mo kami mai mintu boyo na, jadi papasan ni magasan na, aku mo te tulaumbeng komi kapelayuan. Ende kami tupang lembaku siya milada ako milako kaleku, pelan na ako malama, siya umpamadiyongan pena, amyalan kapelayuan kalemi, pelan na manaman tu panglembaku di saading, siya maringan tu pamangko. Pada malam na to tu kadan na puang, amin kada puang kure sumanga puang. Apa kareba? Kareba melo, moy na buda-buda te kadera, lo bang. Pa tontong bang tu penanta paranno, moy na buda ka masusanta. Para lubang ki itu paranno nolay te katuan. Sangadi belan na, yatu puang matua tontong bang ki na
salungko lan uling kay te katuan. La birakalan allo to temo tamatuang ko silu solanasang yatu kadan na puang matuan ng katabasa di pongok lan sang buku kada tulatanan nung datu unna aga kaunan kalena. Lan bahasa Indonesia raja yang menghamba. Raja dan hamba. Datu na kaunan. Tak dua kada tu sehali. Tak na bisa disirau. Nah, pembudalan te katuan tayan na pokada tau datu. Tantu tigambara lantanga atas sepenanta kumua. To buda na parenta. Dan kuasan na kaokoran na. To makuasa. Sa buda eanan na. Jadi yatu kita tobiti tak bisa nea itu datu. Yadu kana pokada tahu tu kaunan. Hamba. Yatu tigambara lantanga ata. To ta edik kaapan na. To makasiasi. Siya napake tu katuan naliman na mengkarang lako to den. Nama adin on napak kande. Tuma adin. Lana putuo so labati ina. Yamo to yan na to dolo to raya. Ya to tomak seepon na susito. Biasa na bempadang jola ape kebanuan na. Belan na alobongin na puang na datun na nataru ute kaunan na. Yamo to na kway empabendambang mo kami lantang jola ape kebanuang ki. Na mendapi minanay rampo ungkarang iti mintu pingkarangan. Ya mo tetu tak mo tatanda itu kita to dadiundi. Ya mo to nabuda tau disongkan banuan na dolu toraya sabai nang tak na siumpu. Nang tak na sirau to datu na kaunan. Inang sisengaran. Tapi ya tu to dolo pandan painan. Payang mo disanga kasih dalam Kristus to. Tu na pogau. To dolo-dolota, yatu kita to dadiundi. Tak mo tatanda itu Pak Kaboro. Tu di pandan. Lako, to nangkon tulung ke ilan katuan. Yang pasti hamba itu pasti bekerja dengan tertib, dengan baik kepada rajanya. Kepada tuannya. Sehingga tuannya pada saat itu memberi tempat yang layak. Karena betul-betul mendukung hidupnya. Kami saile tama kadan na pang matua tu tabasa tu temo. Di pokada ni na tu pangulun na pa nanungan ta datu unna aga kaunan kalena. Yate unggambara itu pang Yesu rampo tamatelino. Dawaya ka okoran kapua do suruga. Apa sahe tamatelino. Unala aagan kaunan. Belanna Pak Kaboro lantuk na pang matwala ko kita sulanasang. Dari latatiro lan sukaran aluk na pang matwa di pamata atak kumayatu to di gente edatu. Yamo tu torampo unna aga kaunan kalena. Na pamaleso nabi Sakaria ina. Kumayatu datu la sae usakei keledai. Di pataru-taru panin atau kumua keledai laki anak kena keledai birang. Maapay na di pataru keledai birang. Sabak ya tu keledai birang la abi tang pakule na keledai laki. Tapi ternyata ya tu keledai laki tadi jomai keledai birang. Yati kadai di pokada tu keledai manasay umpamata atak kilako kita kumua yatu datu yato tu saya tamatelino madiongan tongan penanna saya lama akamaya tangnya parenta apa tu sela na ba lan kaparentanna kamarurusan kasalamaran
Siya kamadiongan pena. Yamo tetu lana pelesay mintu to. Mingkara apalah ko datu yate. Kumualan uling kay te katuan. Bunga-bungaan na tula tapapayan yamo tu kamarurusan. Kasalamaran la kota senga. Tang umbudanan ke ikaleta. Susi pang Yesu rampo tamatilino. Ta na budanan ka okoran na. Ta na budanan kalena. Sanga din na rampo nala kaunan. Umpasusi kalena to madyong tungan. Di kwa na yato kita marupa tao. So la panam pamalabi inalante. Lipudaya na niya mo tutolino. To sarani na to senga. Digente panam pamalabi ina puang matua. Siya mintu panam puang matua. Latananan lapatuan. Unapa. Karongkosan kasalamaran. Nah. Tahunan hamba. Saya tamat telino. Tomadiong tongan, umpamadiongan kalena. Ko tatanga-tanga amito. Den siara kalam katuan ta ala dandanan sangka te datuyate. Mane sidik-sidik kada na po kada tau tikula ada kamara atano ka kirangi. Padahal buda tu apa tapoga utus salawang. Yamo to kada nubuwa na lopian Nabi Sakaria. Umpamata atak kila ko kita. Umpakilala ki. Kumayatu puang Yesu yamo datunta tu malambu siapa sau. Umpama diyang penanna siya usakay keledai. Sisingaran datulan lino. Yatu datulan lino maaparenta. Yatu nasakay tangya keledai. Sangadin na darang. Sisingaran liyo tu keledai na darang. Yatu keledai binatang yang paling lemah. Nah, yatu darang tu nasakay datulino. Umpasomboy batum pamata atak itu kapararian. Oh, dari yatu datu lino ya, pararia. Apa yatu datu saya usake keledai. Rampo, maruru. Sia umpama dia ngopenan. Kamalamburan siya kamadiongan pena. Yamo tu natungkanan rampo tamatelino. Unna aga kau nang kalena. Umbah kamarurusan. Dan siya kalan katuanta. Yan na po gau apakada kita ulako kaleta. Ndaga kitang nga latas sulam ganya to. Anto budat tau ta na poray. Saba yatu tapogau. Senga na yatu na tangaan na. Saya tu na kira-kiran na lang katuan na. Yamo tananay mandasaliw. Di ea itu to sanga kale lalan kombongan. Lalan Allah na to Buddha. Lalan keluarga. Apa to temo la melada akilako te datu rampo usake keledai. Yatu kaparentan na bangon. Pak tu kasan na taeya. Napakario-rio to senga. Labin na to tang pakulle. Sangadin na malambu. Dia adil. Dan penuh kasih. Untuk merangkul yang lemah. Suluk tu Pak Kabro na puang. Yatu apa na tiro membela Nabi Sakaria. Maringko-rengko baroko aku sawi pensang may alo sangalo na melayani. Yatu nubuak na parampo Nabi Sakaria ndete. Lang Sakaria pasala kaseran nina. Disundun ni batu diganay lan kareba kaparanuan. Natonoran ni Matius pasala 10 misa tabasan nina. Ayak 10 nan saya laku 10 kasera. Na dipatarro laku ayak 25 saya laku 30. Inde to nanay. Payan kumabarani tu pang Yesu. Ing kritik. Tau sanga kalena. At tuyato. Bayangkan lan ayak 10 nan
pitu. Napasusi pia unno oko dia lupasa. Ya tu tomale lako pasa tu na dolo-dolo na dolo toraya. Pasti saya lako mangiru. Malango dia. Jadi tak apa melo lantanga na. Sabai malango mo. Nasal lutuak. Susi duka tot. To nagente puang Yesu. Yamo tu buda at tu yato. Napa susi pia unno kok dilupasa. Tu metamba-tamba lako solana. Tak ibang apa dadi. Sabai nakuan nina. Petamba na te pia. Mangka mo kan ni umpa gandangan komi. Anna tak imi magelu. Bayangkan. Oyo ori magandang. Nang kamo kan umbating pata imi Mario. Tak imi tumangi. Tak imi masusah. Artinya apa? Apa yang dilakukan itu sia-sia belaka. Tidak ada artinya. Karena tidak ada gerakan. Yang dilakukan oleh orang-orang lain setelah mendengar suara yang keras. Kada yati umpamanasay kumua. Lao baganna tu tahu atu yato. Maapay belanna. Nasuale tak natarimay ba tu natola atu Yohanes Pak Dio. Maapay natola ba tu tak natarimay to Buddha atu yato tu Yohanes Pak Dio. Belanna nasanga to maro. Senga ya tu kandena. Di paturuan senga ya tu kandena. Mindara biasa jul kumpulan di paturuan senga tu kandena. Ya ibu pero tak enakan depitsin. Di paturuan senga tu kandena te Yohanes Pak Dio. Tani enuan. Tu nakanda tu yato. Artinya apa? Yohanes memiliki kedisiplinan rohani yang sangat dalam. Dan memang dia tampil beda dari orang-orang pada saat itu. Yang mau nasangi tahu, tomaro ya tinde Yohanes. Saya nga abangnya di kaana. Saya abangnya na bisa susi tahu. Apa? Ya tulah tapil ada dia may te Yohanes Pak Dio. Maka ritutu. Umpasyumpo katuan na solapang matua. Melalui kedisiplinan rohani. Adakah di antara kita yang punya jam doa? Di guru-guru sekolah minggu ada jam doa guru-guru sekolah minggu. Tapi secara pribadi, adakah kita punya jam doa secara pribadi? Muy maleki umbatan nanay. Kadang ki sangat tu kete-ete nami. Tukku sangat tu mak kurus semangat laku puang matua mak din. Siapa ki nanta puang matua anggeyate. Itu jam doa. Atau bangun kalau pagi berdoa. Mau tidur kalau malam berdoa. Itu saja. Dan karena terlalu terbiasa, tak bang mau efeknya nalako kita. Tak bang mau naditenti ramban-ramban. Tak bang mau daden umpamadiongan penanta umpogau itu mintu na to. Ya tu Yohanes Pak Dio. Tak enak poray tahu atu yato karena memiliki kedisiplinan rohani yang luar biasa. Maapin duanna. Kuang Yesu. Tak adukan na tarimay tahu atu yato na tola atau Buddha. Lan Pak Basan tanina di pokada kumua. Belan na yatu puang Yesu no kok sola to madosa. Umpo sola pasima. Tadi na suka tahu kumua lauya dosa na tinde tahu ya tinde na no kok sola to madosa. Kumande sola pasima. Apa lamela dak meloki sola nasang. Lan Matius pasal 10 misa ayat 20 karua selaku 20 kasera Pak Basan tanina. Umpama lesu lako kita tupe tambah kaboro na puang Yesu. Yamo tu untarima to makasiasi. Umbara to disanga to makasiasi lan aagan yate. Yamo tu to madosa. May budaya sengena, budaya kaokoranna, budaya barangapanna. Tapi ya tu disanga to makasiasin dete. Totang pato di Allah na puang matua. Metambah tu puang Yesu. Na kwa may komi kamu mintu boyo na. Tangnya boyo mengkarang. Paboyo di bawah kuk perhambaan dosa. Boyo oke na temme kamalamanta. Papembuda na oke Paulus di na alan Pak Basanta.
Lamay Roma pasal apitu, angka 15 salad ko 25. Ako atu Paulus inde to, melo tu kutanga, melo tu kinana. Apa? Tangya to tu kupagaw. Ya tu kupagaw kadakena, senga anaya. Yate tu lata sa apan araat ato temo. Kumamoy pale susi. Napamaleso Paulus to temo. Yato kita maarupa tau inang Buddha. Kamasusanta Buddha kamalamanta. Ditandai tu melona. Ditandai tu tonganna. Digambara amolan penanta siya tanga ata. Apa tangnya to otupayang. Kadaketa ya tu buot tu. Siya hinang pembuda. Patalo tu penakadake ulingkay te katuan. Yamo to napakay nga ki Paulus to temo kumua. Situngan na taebang apa latas satuan dio kaleta. Taebang ki itulah sanga kali madoan na to senga. Pada bang siaki. Lato Buddha pasanan tengko na do palempengin na. Lato tae pasanan tengko na. Pada bangki. To den kamalamanta. Ta itu apa dio kaleta latas satuan pasalamat. Sangadin na. Yakin pagao ki katonganan kamarurusan so situ. Datu rampo sa kekeleday. Laki anak na keleday birang. Yamo tu puang Yesu. Rampo umpama diong kalena. Umpapayan kamarurusan. Yamo te tula mendadi suka ata. Maruru utongan syari ki ikam panaata ite katuan. Maruru syari ki ikam pokada impa kadanan ni. Tuto senga. Siara kana pembuda, kita terbawa arus dalam hidup ini. Bilang na pokada mo. Tomasay mo lan pasananteng ko dadi abang mo tetap pagaw. Tamilada lako kaunan na Abraham lan paabasanta nina lan kadadian pasal 20 na apa to na pagaw Eliezer. Ya mo tuminto apa napasan Abraham lako. Situngan na lasusi ki Eliezer. Apa tuminto napasan po ang matuala ko kita lamelada aki umpagaw etang sundon na to tangnya isanta. Sabay ita ibang kipisa to sundon. Apa yate penanta, tanga ata, siya kedo na katuanta. La umpagambara ikumua, kaunan na ki ipuang matua. Maapay na ben ni pengkarangan kapua Abraham to Eliezer, undakarambay na Ishak. Itu tidak sembarang orang pada zamannya untuk diberi kepercayaan mencarikan istri bagi anaknya. Eliezer dipercaya oleh Abraham karena sudah teruji. Abraham sudah melihat hamba yang setia. Dan saya dan saudara-saudara, Yesus akan datang. Apakah dia akan mendapati kita sebagai hamba yang setia? Maruru utungan syariki ikaw lingkay tekatuan. Yamoto paralulan katuan na sorongan sapi ki ipang matua. Lantananan dapo, lan pengkaranganta, lan pasanan tengko. Tuma din siapa tapos sara. Melo kita nanay umpandantongan ni tu kamarurusanta na suapuang matua tamatilino. Yatu kita taan na secara kebetulan Tuhan hadirkan kita di sini. Taan na di ko kumao karena nadadian na akumbe ako sa lando ako. Yamo to kuin dete. Susiado ka ako. Tak ako sepunalan de biring kanaya. Panasuan ABPS saya mendadi pandita dete. Jadi yatu mendadi suka aku lingkai pasananteng ko. Belan na pandita na ako. Tangnya na belan na anggota jemaat. Pandita na ako mengkarang indete. Jadi apa tuh kupakada, apa tuh kupagaw. Suka ana adalah karena saya pendeta. Bukan karena mengikuti arus. Karena saya pendeta, maka saya harus begitu. Walaupun saya manusia biasa, banyak kelemahan. Tapi karena saya pendeta, saya diurapi jadi pendeta. Maka saya jalani pelayanan saya karena saya pendeta. Kan karena ada papanya, bukan. Jadi tak ek senda kak seng. Migaje na, belan na, mengkarang ada di pendeta indete. Ya toh, tulah mitang nga. Jadi, ya dukayan arampo malako misa aagan to apa tapana atas turu. Tu aturan. Pasti lamen dadi. Lana tete, kamau paran tama katuanta.
Ela nayari to tu tadaka uling kay te katuan. Yamo to tasule mo tama katuan ta. Tatiroy. Umbaso situ lalagtang nga ata. Umbaso situ kedo tapo kedo. Lako kaleta, lako moneta, lako anak, lako tosenga. Siya umbaso situ kamarurusanta, kamalamburanta. Unolay te katuan. Sa umpasan itu pasanan tengko na kamasyangki pang matua. Saya percaya kalau kita sudah lakukan senantiasa melihat apa yang Yesus lakukan. Dia datang dalam kerendahan hati dan melakukan yang baik. Maka pasti juga kita orang yang percaya ke dia. Pasti seperti itu juga yang berupaya kita lakukan walaupun tidak sempurna. Tapi ada upaya dari hati, dari kehendak kita untuk mengikuti teladan yang Tuhan Yesus lakukan. Saya percaya berkatnya akan dialami ketika Raja yang menghamba menjadi teladan bagi kita menjalani hidup ini. Selamat berkarya, kalau Tuhan masih beri kesempatan, karyakanlah tugasmu dengan penuh keadilan dan kebenaran. Kamalamburan, nama lambu udu katu pangraataan puang matua dako indi to dio, lako kaleta. Amin kan ite kadan na puang matualan atu berapa maananung datuk ko sangat to. O puang pembudalan te katuangki tumentilindung lako datu lantelino to pa to berpengaruh siya tokyangga apa allo yate mipakilalakan puang ang kitikara male tilindung katuang kisolamintu tanan toki lako datu tu saya unna aga kaunan kalena yamo tu puang Yesu makuasa siya me pasalama. May komita masambayang usa abu pasambayang o ambe ekido suruga ta patarui o ambe ekido suruga kipalakon na dipakalabi itu sangami anna patalo tu parentami ana dari tu pak porayami lantilino susidaw suruga bengkan itu silasan na kikande aloyate siapa dito sa labudangki susi kami ang pagari salana to kasalala ko kaleki siya da amilorang kan di roso sanga din narinding pahalaakan daan narandangkan jata belituk bela na kamo to nampuy parenta siya kapaan siya kamalabiran say lakona amin tabendan solanasang pada tahun na puang matua lan nalili gereja to raja usa abu kada kapatongananta ta paranduk ki ta pokada isola usa abu pangakuan gereja to raja lan kapatonganan kuma Yesu Kristo mo tu puang sia pilaabak tu dini tunani menggaronto kapatongananta may komita sa abu itu pangakuan tas turu pangakuan gereja to raja patongan kumua puang mata makada pak dari tahun na puang matua di suata malino keumbaran Thailand pangke itu ambe anak na penama
kombongan salok na puang. Mendadi pebalinta diona pak kemasian na puang matua. Tumang kata tarima lan lingka na katuanta. Mai komi anta sorongan penombata langam puang matua. Apala tontong taingaran tu kadanna kumua. Sila tekang ko anak darah Sion. Unarak-arak ko anak darah Yerusalem. Mana saya tuda tumu sae molako kalemu. Malambu siapa sau. Umpama diongan penaanna. Sia usakei kaledai. Yamotu kaledai laki. Anakna kaledai birang. Anna tontong tapa jalan tu pundi. Tapu penani. Nanian kombongan aparatu talu ayak misa selako talu. Pasake mauran kamban. Pasake mauran kamban, yemona alupuan, katuan damai suruga, lana bengan pelaban. Orang pasake, ia mora kita ya. Mauran kembang umpama malaikat
Paduan suara kelompok 4.
Terima kasih pujian dari orang tua paduan suara kelompok 4. Tuhan dimuliakan dan terus menjadi berkat bagi kita. Mari kita tapulung itu Pak Inanta. Dapat sangkutuk bane tangka itu sambayang talangan puang sama sambayang. Wambe ikida seruga tang torekan rampo tuara di olo malabi imi makure sumanga. Unkana sai tumintu kamamasiammi midandan tamate katuangki. Labi rakalante kami nomban opuang bibengkan aturapa umpe malai komi. Belan nama tasak dia may kadami aloyate kumuarampo komi unalaagan kahunan. Datu suruga murai umpamadiong kalena belanna kasalamarangki. Kurre sumanga anatuyan na to kamu mo upualan nuna meloy te kadami ng kakipirangi. Belanna tang pakulen de kau nami. Laum pamandalan ni salurundun ni. Apa kipatongan kumapena masalo amimo kuasami. Tunangkan pak kamasyalla ko kaleki tulaun nuna amelolan mata penangki. Labin na opuang matua bengkan kamatotoran umpogahukan ni. Lama naman lama susah nenek kan setontong kipa akadanan tu kamarurusan. Siya umpama diong penangki. Umpataru ite pak lalanan nakatuan misorongan siapa kan. Puang lami pasakya kan ulamban ni tialo yate siya sitaruuna lantes ang minggu kipatu. Lan pengkarangan misorongan kan dia lutoangan banua dia to inam pengkarangan. Sialan tanga-tanga kasipulungan Allah anato buda sialan kombongan mi. Baagikan kakinan opuang matua umpogahukan ni. Latitanan saabikan ulamban ni tekatuan moy na pembuda tua agan magasa kitam. Susiduka to temay anak-anak pak kamasemi. Den tumarasan untarima at tunanay melayo. Yo may sara kapeladaran dia lupa sikulan ba atu dia lupa perguruan tinggi. Apa denduk kamatula umpatarui masyang allo siya sitaruuna. Taduan ni kakinan te may bati mi kamasyangkan bati na te kombangan mi. Lana solan na tomatua di lutoangan banua to tema la di lupa dengan na tau. Ulamban ni tasik punto maklako-lakoan. Malundaka kamanarangan sa kaletiran nutan di lupa dengan na tau. Lami ben kakinan opuang matua na tontong. Usanderan katuan na matiman na kalemi belan na kamu mo oto na minto kamarampasan siya kamauparan. Papatuan ni pasakyo puang matua siya taduan ni kakinan. Nalobo melo tu biti na pa na matinuro usorong katuan na tumarasan na mengkarang undaka zaman sialan kapeladaran. Masambayang kan tatema opuang matua. Siya makure sumanga kan. Inde ba tu pira-pira. Taumi. Ciluuki anakki tomatuangki. Tumarasan untarima kamalamberan sunga alloyate. Ipasambayangan Julisa Gabriel Pakiding kelompok 2. Gwen Alessandra Dolong kelompok 3. Simon Bongi kelompok 3. Margareta kelompok 3. Yulin Pabisse kelompok 3. Reinhard Tanning kelompok 4. Na Alfred I Sarungallo kelompok 6. Mamase kami urangan itu muruun alloyate. Mendadi tanda tasikin aku mua sadia kami opuang matua. Laum palamban ni unolay te katuan siya saraa pengkarangan.
kaleteran nutan kamanarangan. Kamu malan sandukan itu kameluan. Nama din marampai pataru ita katuan sia pasake nama adin titanan saabi lalu mintu aagan na posara. Tusidu kato opuang matua masambayang kan nila ko kombongan mi tumaadin. Untarima kamalamberan at tumikamasyan nilan tananan dapo. Kamu mau opuang lara apak-rapak ki mama semi. Na yatu tananan dapo ona umpalolong kasyalamasyan tongan. Nama dinduka titanan saabi. Misa tananan dapo o tutontong. Pesanan nito kareba kaparanuan. Ipasambayangan sama kure sumanga kan sola batu pira-pira taum milante kombongan. Tumaadin untarima kendek tu pangkaana untarima jaman batu pingkarangan maleke dia may saki siama adin unno po imelo itu kapeladaran na dia lu perguruan tinggi siya buda pato tu pasake maurang kambam mitaduan ni tekona temay taumi kau na milante kombongan lami pasake kan solanasang untarima itu mintu unato siyang pakemeloy. Laki na yung paapintandan nito kameluan mi, tumisorongan katuangki. Nama adin telino, pamanas sa dukay kumua, inang kamuri puwang, tupato di pinombaylan minto aagan. Puwang kisorong taapu tamali supandara namin de, soyanan pa akamayalan te kombongan. Kami nomban alominggu to temo, lapas sikolaminggu la kombongan mi tomatuang kisiluuki. La kami nomban dia lutoongan banua laun nolai kombongan biring kanaya laun nolai OIG lami pasake tu taumi tunangka ditapu laun pa apetandan itu karebah kaparanuan dia lutoongan banuan na temay tomatuang kisiluuki din nahupa natontong tibangon melo tu kapatonganan umperang itu kadami. Pasake inde kamamaliran na silu uki Yeremia Gabriel Triyuda na epa ala padang tumpasaka kalena latidukon tamarampanan kapa kello juma tanggal 17 bulan 7 yate mintu tu apa na pasaka kalena siya mintu na opuang alamase den no pa mi panundui na atu katidukunan na tamarampanan kapa ti silu uki lapon no pa akaboro siya lana na yung tendeng malaabi ikomi. Ipasambayangan duka tu Daniel Rihi. Tadi pamatona lan kapatonganan alo minggu tanggal 12 bulan 7 minggu pole. Den no pa upo kami pasak ka ameloy. Ano ma adin sorong kalena unnaku kapatonganan na diolo malaabi imi. Belan na tomatuan na umpangakuan nito na didio. Ya mo to na siyumpu na to yan na to. Ya kali na mo laun na ku kapatonganan na bendan lante kombongan tanggal 12. Ipasambayangan opuang matua inde kami nomban. Toruan indo lante klasis si Makassar Timur. Lami nomba ungkure sumanga itu kalingkan katuan sang bulan. Ke tanggal 7 bulan 7 tahun 2026 lami pasake namintu na toma adin dadi marampa opuang lante tanga-tanga kami nombangki kisorong ta apu inde sara lan gereja Toraja lante bulan yate la di panaata tu sidang sinadi amjong palopo pasake temintu to di ranwanan no pa nakareyay kalena larampo lako inan dinanay laumanta-mantay inde pa lalanan pa akamayan lan gereja Toraja 5 tahun lako te taduan ni kakinan no pa anama adin unalakatanan pokada itu lana pa kaluangan na parentami siya ki pomarampa atau mi kombongan gereja Toraja
Lan atu to temo puang bak tu pira-pira to matuang ki anak ki sia silu ukilan aagan pergumulan belan na saki. Ipasambayangan mama itang paanakan na tumatuang ki bapa Titus Karuru tumarasan di dampilan ICU rumah sakit Wahidin. Ampona tumatuang ki ibu MT Lobua yamutu Jepan na Jepon tumarasan di dampi daw bano pa dampian Stella Maris. Ampona ampo pa kaboro oki yamutu Destin tumarasan duka di dampi dio banua. Baiden pa to opuang tu tomatuang ki silu ki anak-anak ki tumarasan untayan. Karampuan mi rem itu batang kale malam maana. Tolong idol toongan banua sia dia lupa du banua pa dampian opuang matua pamaleke labin nate kisa abu sangan nato temo. Ipatongan kuma kamu mo datunna kasalamaran. Kamu duka tu pa sia kuasa. Laumben ni kamalekan sundul ako temai to kipakaboro. Tu siduka to opuang matua tu lan na kamasusan. Ipasambayangan silu uki ibu Simka Tangiloang. Masussa belanna salamisa Tomas epon na yamo tu tantana. Mitambay kaboro lamay Allah ana keluarga diong lupalopo. Siduka to tomatuangki Bapak Set Epang belanna kamembokoranna tomarengkeen na yamatukakan na almarhum Bapak Bonggalimbong. Buang pakanan na ipakatani temay tomasusami denaw pa nama adindukang kanasailan aagan kamasusan ta rami tampe sangadin dami pakaboro. Misan de melo siya mi pakatana. Buang ipasambayangan bangsa negara mi kamasyangkan ni. Lami pasake puang matua, lami pasake tuma aparenta ki ben ni kakinan. Nama adin umparenta melo te bangsa negara. Ki pemarampa isolanasang belanna maadin kina usoyanan itu kaparentan. Umpak kadanan tobongko ba atu tobitti. Buang matua ambek masokan salung kumakan mama semilan allo ya telan mintu agan katuan lampak lalanan katuangki. Pamambelakan jame balak siya kasanggangan rinding palakan opuang matua. Deno pak kisule marampa tamate kombongan mi allo minggu lasae. Cipulung umpenombay komilante banua main danmi. Maadin kibatu sara sarora ata aking karang iteme pengkarangan. Ya moto pasake kan pamatoto kan opuang matua bengkan kamabukwami. Kimaadin posar amelo itu mintu unatom pabuutu pasake maurang kamban. Tulaki nanay tontong ungkures mga susi tu kipapayan lante kami nomban. Nang kamo kisorong tumintu pebalingki diona mamasemi. Laun nolay pengkarangan laun nolay katuan. Siya makrupa-rupa agan kidanes sa adingan itu pa akaboro omi. Ya tepe malak kisorongan opo nga mato tanda sa abin na tumintu una to. Lami pasake tu kisorongan na lami pasake duka tu dio kaleki. Kima adin pake melo ilan katuan misorongan kan. Na tontong bang kamarampasan menda dibagi malona aki sulanasang. Dako ke dako opo nga mato aki sule lako toangan banuangki. Lami rinding pala akan deno pa lampate te katuang kilan allo yate tontong bang komi maadiren usaladanan itu mintu apa kipana ata sialalan na katuang kiallo totemo uang yate kami rampo menomba baidengkan tulan kamasusan totemo belan na marupa-rupa gan katuan kamasekan opuang matua panunduk melokan ulamban itu mintu unato. Saya kedenkan itu temo tu mak kurre semangat belan nama rupa-rupa agan. Kamu mau puang datun na mintu kamarampasan pasake. Anna ponno kita rima tu diona kama masyami. Tula tontong umpanundukan titanan sa abi melo daw te kuli ina padang. La ambiraka to temo nada ikan kadam mila maruru. Siya umpamadyong penangkil lamban ni te katuan belan na ya te katuan. Agan sangat tu uri. Sang penteng kan riala anak katuan na kamatian yang moto. Tontong mo kami unungan ni kan pani mama semin apa tu kipokada kitang sa mintu utu kipake dolan te katuan.
lana pamalabi sangami salana tete karongkosan kaselamaran sundul lako kaleki. Yamo tetu pas sambayangki puang pasake temintu tanah lakatanan. Benkan kamatotoran ang kimaadin kina umpana ata itu pak kamayami lamanaman lama susah katuang kilante kula akipatu. Perangimo kan puang alamase mo kan ni sundun ni temintu palakungki taduangkang kamarampasan. Belan na mintu unate kipalaku mak tetelan Yesus Kristus juru salama aki. Kimas sambayang mati olah malabi imi. Amin. Kombongan tu nakamasay puang. Tarapa sangat tu ta perangi tu pira kareba kombongan. Ngana yang tu kapenomban dio lutoongan banua jo kelompok misa tu ladi pegau jo keluarga Bapak Agustinus Patandianan jo warta di Sura Alorabu tanggal karua bulan pitu ipamaju lako hari Selasa tanggal pitu bulan pitu tete 5 makaren. Mapenduanna kapenomban dio lutoongan banua jo kelompok talu jong warta di Sura Allo Senin tanggal 6 bulan pitu di Palako Allo Rabu tanggal karua bulan pitu jo banuanna Ibu Agustina Barung Ada tete anan makaren. Mapentalunna kasih pulunganna toron Indo ulendui ibadah pertemuan bulanan PWGT Klasis Makassar Timur bulan pitu dipogau Allo Selasa tanggal pitu bulan pitu tahun 2026 jo jemaat lanraki piring kanaya pogau tete apa makaren. Kombongan na puang meloke tabendan ta popenani mamasena puang rondong ko lamai PKJ 100 karua pulona. Mamasena puang rondongko, siapa nina tumeongang ni nato eli mampu langkah tuamu lulang ko lan arang masena. Tumatuangku sang siluran kombongan malabi ina puang. Malemo kami pogaukan itu kadan na puang mang kami rangi. Tontong kami masukkan sia tontong kami men na aga kaunan lan pak kamayan yo olo na puang. Sadia mo Menang kaunan lan Pak Kamayan yo olona puang. Tarimay pasake na puang. Na puang mora pasake komi siyang katirinay komi. Na puang mora parangi komi lindona siyang katuruturoy komi. Na puang mora patiruang komi lindo masukan na siyang pasiriya komi kamarampasan. Amin. Kombongan tunapakaborok puang. May komi tapakendek nanian kurre sumanga si puang nanian paapaupu. Lamay nanian kombongan aparatu sang pelotalu. Ayat misa selako ayat 2. Puang antai anakmi.
Lui mandai imanku. Ramporan dana kami nombanta puang pasak keki.